danas, ako da sam u pozorištu. Pozdrav ekipo, dobrodošli u Pakao teretane, ja sam Miloš Stojanović, vi gledate kanal Gym Hell. Dobrodošli na moj novi klip, tačnije Gym Hell vlog. U današnjoj epizodi, kao što vidite ispod u naslovu klipa, nadovezujemo se na prethodnu temu, prethodni video, na prethodnu temu iz videa, a to je bodybuilding i genetika, a danas pričamo o možda najzanimljivijem i najkontroverznijem mišiću u kome se priča i raspravlja, a to je list. Imamo toliko različitih primjera, evo, priložio sam slike, kako list može da izgleda, gde počinje, gde se završaju njegove insercije, oblik lakana, kako god. Kako bih vam što bolje objasnio ovu temu, treba će mi mnogo latinskog koji naravno ne znam, a i neću da se pravim mnogo pametan. Jednostavno možemo na prost način da obrazložimo šta zapravo možemo da radimo kada su listovi u pitanju i to čuveno pitanje da li se oblik može promeniti, na šta znate odgovora, to je naravno da ne može. Jednostavno u zavisnosti gde počinje insercija i gde se završava, od toga zavisi kako će vaš list izgledati na kraju. Bilo da ga vi radite jednom, dva puta, 3 puta, 5 puta nedeljno sa 100, 200, 500 kg, potpuno je nebitno. Da nađete najsavršeniju metodu koja odgovara vama, jeli specifično vašim listovima, ma koliko god da ih razvili, krajnji oblik nećete promeniti. Znači ako list počinje onako visoko zakačen za cevanicu i onda jednostavno ima puno praznog prostora na dole prema skočnom zglobu. Jednostavno taj prostor se neće popuniti ma koliko se vi trudite. Jednostavno nemoguće je. Ne možemo svi imati listove kao Flex Lewis. Čovjek ima fantastične listove, ali i fantastičnu genetiku za listove. Ono je bruka. Insercije su mu fenomenalne. List kreće veoma nisko, maltene od skočnog zgloba kao što vidite na slici. Pokojni Dallas McCarver, Bog da mu dušu prosti, je imao također fantastične insercije listova, ono je bilo nerealno, imao čovjek listove kao jabutine. S druge strane, možemo da pogledamo kako izgledaju listovi nekih od košarkaša, pre svega crnaca, a i bodybuildera, generalno, znači crnci su specifični što imaju tako, onako, za razliku od ostalih mišića, listovi im nisu baš jača strana, u većini slučajeva, naravno. I šta sad, što Ronnie Coleman nema listove kao Dallas McCarver ili Flex Lewis, jednostavno ne može, čovjek nema genetiku, nema takvu inserciju pa da ima list kao ovaj ili onaj. Dorian je također fenomenalni listovi, čak šta više postoje, kao što većina vas zna, postoje neke priče, tračevi da je on na vrhuncu karijere stavio implante neke u svojim listovima da bi imao kompletnu figuru. Sumnjam da je to istina, ali eto. Znači, do te mere idu ljudi. Znači, stavljaju implante bukvalno da bi imali tako kompletni izgled. Ovog čovjeka moramo da spomenemo, to je Mike Materazzo. Najbolji listovi svih vremena. I on je otišao na onaj svet pre vremena, neka mu Bog dušu prosti. Ne bih da dužim više, zaista nema potrebe. Kako vam list izgleda zavisi direktno od genetike i kako će izgledati posle 5, 10, 50 godina treninga također zavisi direktno od genetike, odnosno od toga gde počinje i gde se završava. Što je list niži, to će biti širi i krupniji, što je prikačeniji, onako blizu kolena, bit će kraći, loptasti, bit će onako podignut, što je nekako karakteristika za ljudi koji su dosta brzi. Ljudi sa takvim listovima su dosta brzi i eksplozivni, dok ljudi sa onako krupnim listovima koji kreću baš nisko imaju tendenciju da budu snažni, ali dosta tromi, tako da sve ima svoje. Šta da vam kažem, ja se svojim listovima nekako zadovoljan sam, iako ih zapostavljam, evo 6 godina treninga, odradio sam 4 treninga za listove ukupno, ali eto, jednostavno genetika, ono što se kaže, ili ih imaš ili ih nemaš. Nadam se da nisam nekoga od vas razočarao ovim informacijama, jednostavno tako je. I ne trebate imati kompleksa zbog toga što vam listovi onakvi kakve bi hteli da imate, jednostavno koga briga. Jednostavno prihvatiš to kao muškarac i izvučeš maksimum iz svog potencijala. Ok ekipo, to je bilo to, nadam se da vam se klip dopao, ako jeste, klikni na like, želite vidjeti još, klikni na subscribe. Ako imate neke ideje za neke nove teme, slobodno ostavite svoje predloge u komentaru dole ili na Instagramu u DM, kad smo već kod Instagrama, da vas podsjetim,
Svakog četvrtka od 10 uveče imamo live pitanja i odgovore, tako da ako sam vam ekstra zanimljiv, zapratite me, znači mi svaki follow kao i svaki subscribe. Za sve vas koji ste zainteresovani za pun pristup mom znanju i iskustvu, informacije za online mentorstvo su na kraju klipa i u deskripciji. Još jednom veliki pozdrav, ako već niste, prijavite se na kanal i uđite u pakao teretane. Veliki pozdrav, vidimo se u sledećem klipu. Ćao! Kakva odjeva jebote.